nataka niambie Karungo Wathang'wa nikiwa hapa nyumbani, yale alisema Jumamosi maneno ya kuiba shamba, na wachane na rais wetu, kwa sababu alisema mimi nimeimba shamba tukiwa na Kasongo. Ona mareto matirato makeithwe mareto matako kigiria twake fara. Si tuendelee na barabara, tuendelee na soko. Wangapi wanasema tuendelee na hiyo kazi? Haya, goja ekegwire atiriri, reke ituiguithanie. Ndungihua na hiti ire yakorire njira cigana igiri igithie niguo ikirigwe kugera njira iriku. Nie ni njui ndi thiini wa thirikari na hau niho ndugameire, no ni ndona ta murahengicirwo ni uri urokite haha tondu ahanire atiriri. Acareke itwo ntwaranirie ketumanie ngoro inyu mweciragia niku ndeithia randeithia niguo. Mimi ni waziri wa ardhi leo.